mayam punamakpu ahanba maktada sasilaimimna ikai khumnabu chari new members amadi leaders khudimaki mafamda ngasi asi yamna nungaiba yamna unique oiba topic amakhak pudana ikoi discussion tawbagi matam amakhak thamjari hairiba program asi aduki matik mayamda puning loksing oigani haibasi ai thamjage aduna mayam punamak Facebook live ta changsan biro loina loina na Facebook live share to thoko kawbiganu nasiga sigum laba program asida main noina guest oina lingsin biribasi ekogi north east ki promoter oibiriba ekogi sar loken secretary hairiba sar asiga loina loina na ngasi asi ekogi sar Vidya Sagar su lengjan bigadabani adubo sar Vidya Sagar gi masagi oiba tangai padaba anaba ma leibadagi ngasi asi yawbu ngamkhide madugi damak mayam na ngapigani loinana ekogi irakta ngasi ekogi technical expert erega zu khanaba dugum lawai ekogi sar Srikan hairiba sar Srikan amadi sar loken ani asina mayam gi mafamda puning loksing oina ba ekoi maruoina digital double data mining amadi UGAN amadi update oiba information kya ama mayam gi mafamda lanthopi gani aduna mayam punamak hairiba program asi saru yamina si loiba phawba loinana puning loksing oiba ya ba ekoi kya ama main oina ekogi Norris ki sar loken secretary promoter masala ingai de koi khangdok mina ba yaba mayam amso koi khangdok mina hosi na ekogi viewers na ngai mina boina ai ahan bagi si ekogi sar loken secretary da ai sinajage sar loken secretary gi masagi ba self introduction amtang thambina ba ai sar loken da sinajari. Okay, thank you sir Sachi and Srikan mayani su ngasi agi sigi tanja pibagi damukta yam thagatsari aduga viewer mayam da agi taraftagi hanjin hanjinna agi taraftagi sub company da support tawagi damukta aina yam thagatsari khurumjari adu agi mingna loken setri ni ai kana tomi dagini ai ujik sekonda laijai tari kunmuk sukre sekonda laibise adu uji ai new gi consumer community ki president ni aduga second president of India usu oijari adu uji sigi damakta aina full support oina atokpa thabakta tawdabida aina kanna work tawjari adu si harga sasachida isi thagatsari sar loken haingai leitana thagatsari sardagi koina akogi Srikan koi sar Srikan si technical problem kitang leiba mali sar Srikan sanga tri phawbagi manung sida koina sardagi karigumba khara khangjaning balai madu koi mayam viewers mayam da sum tathomina boina masi khangwina si ihanan badai koigi sar loken gi site gi koigi new economy evolution of the world na mayam na new haika khangna ba program si paikhalagli ba thobak thorom sing asi sarge site ki mayam da kari habiningi new si kari no adugo new na tawri ba thobak thorom sing si kari no aibasi sarge site ki kari thabiningi aise mujik new da aina ngasi phawda hajabase kari no aiga magi system aduga magi tawkiba thabak mayam da uraganda aina sigi thabakse paikhatpani aduga sigi paikhatpase nongmadi akoi soidana akogi manipur se sodana purakani habisu chi thajai soidana oibusu oigani aduna mayamna sigi damakta support pabiradi ekoida hena economy gi damakta manipur economy damakta all India gi economy damakta ekoida kana phangani adu sise at the beginning ekoisu sumgi khara knowledge se pak leramde adu tapna tapna ekoina study tawr matamda leader mayam unaraga tanaraga matungda sigi knowledge se dawjabani chiaraga wasta sinari hosi ekogi new da yaujariba ekogi praja mayam amagi wahang amakhak lei madudi kari karamba wahang no hairagadi ekoidi sales si yamna leijana yaujaki banate hairiba program asida koina sel khajitang puthokjaraga yaujaki bani ado hujik yaujaraba matung asida ekogi company gi ahung basi mayam ama lakre matam matam gi matungina ahung mayam ama sum hapsan bi maruina masigi manungda VIP haiba masu koi mamangda launch tawgare hapsalakre ado VIP asi lawdragadi ekogi chamchamna yaujariba miyoi kaya amada VIP su yawbu ngamdaba miyoi kaya amada VIP si yawdragadi makoida makogi yaujariba sing adu mangadra haiba wahangsini mayamna khangjaningi bese sigi matangda sargi kari mot lebi yes
सर यम फजब क्वेश्चन नि वीआईपी से कंपलसरी दी नते अदबु वीआईपी यावबो कांदादी ngasai profit से यम ले जई मरमदी अखोना इंटरनल एक्सचेंज तौगे सु अयाबा पीबा हाय तारे अदुगा नेक्स्ट स्टेकिंग तौरसु याबा कंपनी दा डिपॉजिट तौरगा इन क्रू पॉइंट से मंथली फंगे हैसु यारे माना थमनिंगबा थागी मखा पोले अदु अमा फंगनी नेक्स्ट हुजिकी कंपनी की ऑफर लापसिंग से हाय तारे अहनबदा वीआईपी यावबा मी गुंदा खुदोंग साबा फिंगने पीगनेबा एक्स्ट्रा हाय तारे बेनिफिट सिंग से अदुगा वीआईपी लौदो मिदी मोइदे ngasai एक्स्ट्रा कंपनी ने पीरिबा ऑफर सिंग से मोइना फंगम ngamdeबा अदुना सी लौबसे यामना इंपोर्टेंट ओए हाय तारे आगी तरफ तकदी मस ओए हाय लौजनिंगे करिगिनो हाय मतमदा नेक्स्ट मंथ वीआईपी की लॉयल्टी बोनस पीएबा हाइबदी 70% 80% दी अदम मोइना हनबीएबा एग्जांपल फॉर पार्टनर की हारेगदी अदुगा हायर पार्टनर दगी मथक ओइबे सिंदी होय मोइगे मोइदेदी मसाना खरादी तिंगनी हाइबे तारे तिंगगसु एखोइना कानाबने हेना फंगेबा अदुगा यारी मखै अनोबो यावबो सिंगदी मोइजे पार्टनर ओइरिबनिना वीआईपी लोगो कंदा मोर देन 70-80% से अदम लॉयल्टी बोनस तदम पीबीरे हाइबे तारे अदुगा सी से यारी मखै एखोइना वीआईपी लोगोनदी कानाय अदुगा ngamjadsu at least grace period moine pie tha om da lobby ready hena important oigani hena khanje paisa do pura yam wabami hoy wabami ngatane si covid pandemic timing dene loina wabang ngatane adu moina se at least grace period pi gini ba adu date se phada phada yenga tha om da thiragasu adusu yai adugi adu edi ma se ngasai makhada yauriba mi singna makhada yauriba singna वीआईपी लोब मतमदा आइना कमीशन दु फंगे नत्रगदी ग्रेस पीरियड से हेलगदी एकोइना ngasai मखादा मीना वीआईपी लोब मतमदा अदुगी कमीशन से लारोय फंगरोय बा अदुदी एकोइना ngasai ग्रेस पीरियड से एकोइना फजना येंग दरका होय ngamद्रगदी हाइबो आने एटलीस्ट 3 months अलरेडी हेना फगनी हाने खले yes होजी खोगी सारलोकेना मयामगी मफमदा थंबी yes hoji khoigi sarlokenna mayamgi mafamda thambikriba wafam yamna tabikre haibadi VIP lohubunati yamna phai VIP lobo matamda VIP lobogi khudong saba benefit asi aduki matik yam phangkre koina cruise hena chawthon ge hairaga su kanaba phangba duga hairiba sigi internal exchange na chingba magi manungda piriba business ki oiba kanaba mayam asidi VIP yawbo sing khaktana फंगनी हाइबसिनी कोइगे सारलोकेना ताकपीग्रिबजे अदुगा वीआईपी यावबो ngamखिदबा इचिलिनाउ सिंग लैरगसु मदुगिसु थैदोकना मांगदबा केनोइगदबदि लैते तबो वीआईपी याहो बाइबसिम तंगदि खुदोंग साबा पीरिबा मयामसि फंगबिगनी हाइबनी सारलोकेना थंबिग्रिदो याम नुंगाइजै सारलोकेन हाइनिंगाइ लैतना थगचरी यामना मरिक चुंबा आंसर पीबिरकपगि तमक अदो हौजिकसि एखोइगी श्रीकांतसि एखोइगी टेक्निकली मासे लमसु लापना लेबनिना हजिमा आसामदा लेबनी नमागे नेटवर्क की प्रॉब्लम से खितंग लेबा माले अदो ngahak ngai minnaboina sarda एगी प्रजा सिंगना इचन चमना खंजनिंगबा क्वेश्चन खर लई अदो आई सारदा सम हंगचगे हौजिक मयामना यामना खंगनिंगिबा मदि लांगतकना बाय तारे प्रजा मयामदा लांगतकना बसे करिनो हायगदि एखोइगी लेरमीबा एखोइगी बिजनेस सिदा एखोइगी खंगखंगौदना एखोइगी हाना स्विक हाइना लेरमे अदो स्विक तगी अमु कोइ TNG हाइना ऑनख्रे TNG तगी अमु एखोइ मयामना कोइगी क्रू नि ना मु हाइरे अदगी अमु न्यू ने ना मु हाइरे अदगी API ने ना मु हाइरे असिगु मचमम नबा मयाम अमा कोइगी पब्लिक सिदा ऑन बाय तारे अन मसिगी मतंग दा एखोइगी सारना करी हाइबिनिंगी कोइना तौरिबा थबक से करिनो करमाइन तोबनो हाइबगी मतंग दुक थंबियो यस सर याम फजबा क्वेश्चन नि सी से अहमदादी एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर हैना लेबनी 2011 दा एस्टैब्लिश तौबनी हुजिसु अदुम लेरी अदु अदुदगी मी से अयाम्बा सक्सेस होइखरे हुजिकी एकेडमी ऑफ API दगी अयाम्बा स्टूडेंट से सक्सेस होइखरे नेक्स्ट ता हुजि स्काईवे से TNG हैना एखोगी से कानो से फंडिंग तौबनेबा हुजिकी एखोगी NDCO सिना अदु माना फंडिंग तौरिंगादा हाइबदी माना फंडिंग तौरिंगादा स्काईवे की सक्सेस ग्रोथ वर्ल्ड ग्रोथ ओइबसे याम फजखरबा मागी सिस्टम ने एवरीथिंग फजब अदुम उखरे उबदगी
oh sidi aina su worldwide aina to bungam gani have se mangonda thajaba ama laikre adu skyway is sometimes 15 states laibani na 15 states se loige dawre ba adu di loige dawran next lakataba project se aina skyway have yadabani na maram di skyway invest group laibani na skyway invest group laibani na adu di thamba yade ba next kanoda aduna moina hana moina swik hana puthokpa matamda di only skyway ngata puthoke na hana plan laibane ba sidi koi ke crypto unit lakpa new lakpa sidi afterward ne ba maram mayam na support tabagi maram da ma se hena kari asara string lakpa dagi mana oh si already aina sigi ming se aina new economic evolution of the world hena thonge adu tholaga mayam se magi umbrella da project mayam puthoke haibe se magi swik loram da swik se loram da gi loram da da mana puthokpa plan ngakta ne ba adu mana hongma matam da hongna te sigi plan se hana leram de ba only mana skyway funding tauge bas loirage hena ma se plan da laikram ne ba adu si knowledge sing se kona lakwa ne ba NG da lakpa sin kona lakwa ne ba kona lakpa dagi mana mathang company se new tholaga mathang da project mayam puthok hai se magi later on lakwa ne ba aduna ti hojik se crypto unit lere crypto unit 20 sector invest tawre 20 sector amka si lore kanda amka atop adum puthokane ba adubu si sing se loina under the name of kano new gi makhada nga to oigane si haraga wasta sinajai yam nungai jai sarloken thagachari mayam tabi ba mayam puna mangnasu ekoge gyan tabiram ngani haina ikanjai koi jik sarloken na tapi griba news karino aduga ekoge crew kamaina lakibano aduga swik ki matang na chingdo yam barik sungna yam sugaina thambikre tabi riba yembiriba viewers mayam na gyan tabi daga di 10 type amtang tobirak na baning singjari thank you kogi Sarsrikan connect pung bidabra Sarsrikan tabibra Sarsrikan gi network si am nungai taba male kogi program sing asisi amna maru ba update information ke amasung asisi laibane adubo Sarsrikan gi network si yabidribra hujik yare hujik khara fajan karenga si nung subai network khara nuai to hujik yare hujik fajan ta ma ai phone dei oina sangi laptop dei di khara ta gi okay adudi ai sarda sargi isagi self introduction macam to thamjana bai matang to pijage okay sir thank you so much sir chi ai ming moirang ming sukan kawi ai hujik akoi new consumer community gi leader manager oina lai jabani ai entrepreneur amasuni speaker amasuni ai master profi graduate lojare she hairaga ai machama introduction jai share loshinjare thank you very much Sarsrikan Sarsrikan da ahanba kogi hangjaningi ba question si data mining si ekoi ngarang launch tawgre mayam mama ekoi data mining si ayamba bai tawna gre lawna gre ado ekoi khangjatriba singi oina mamang dai khoi gi program na chingba sing yahogdaba fazana munna tahogdaba chilinau singi oina yamna tentakna data mining na tawgadori ba work si karino aduga data mining lojari ba sing da phangadaba kana ba si karino hebe simtang Sarsrikan na thambina baning singjari thank you so much yamna fajaba question ni sarsina hambiri si akoina any digital double gi akoi gi package laiba kanda ai nioi mana khangning ba question duni hambiri se ado ahamba oina akoina data mining asida ek akoi gi digital double gi akoi gi high package se loba kanda isa se minor ama oiram minor wa basina hujik akoina digital double package lobi mi singna akoi gi hujik connection to doise hujik akoi social media de connection to ne ahamba gi process se kai tone habda akoi social media samna habda Facebook LinkedIn profile LinkedIn sem da LinkedIn account sem da mi singi de LinkedIn sem bi ro ko adudagi Facebook sida connection to gineba connection tawraga matungda hujiki akoigi artificial intelligence sina aigi sakpham je lauraga mana aigi thabak se tobi gedam neba haiba connection baga data mining si kai lakani haibada akoi Facebook ta harga na masa mathanda akoigi friend add tawse automatically add tawgane aduga haidi add tawriba friend myam gi database sisu akoigi data information ama khomaga thamane haibadi
होजिकी अखोगी माइनर सिना तौगदा थबक सि कइनो अखोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिना आई सफम जे लौरा कइदो थबक पाइजे आई प्रोडक्ट की मतंग न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड अदु एनी प्रोडक्ट की मतंग होजिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिना हाइरिबा क्लाइंट मैम सिगा अनौबो फ्रेंड एड तौगे मैम सिगा माना कनेक्शन अमा तौगिगदमने कनेक्शन जे तौरगा मतुंगदा होजिकी हाइरिबा बिलप से लाखोइने होजिकी कनेक्शन तौर मतुंगदा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना आईगी प्लेटफॉर्म से लौरगा अदु कनागुमना खलम बय आई डी सी पैकेज लौरगा आई सी डी पाइबा हेरोय आई सी डी तौबा हेरोय आइजे अदु कइंता खनबिरुन आई हाइजेगे होजिकी लिंक्डइन हाइजे फेसबुक ते emphasis to honing LinkedIn se kai to bino emphasis to honing is high ta LinkedIn da yauri ba member myam se loina mo professional ngata ne samna harba da aina life tamjar ko da aina MBA to wakanda akoi gi su LinkedIn profile se ama semali LinkedIn profile si da kari profile iduna ai huji kari thabak tawgi ai se karamba makhagi mino ai se kari pamjaba mino ai life ta ai dream na kari achieve to mino haiba se LinkedIn profile si da loina mo information yaw leba ado si information yaw sina kari kana ge ada hujiki akoi artificial intelligence sina connection to mana the pochi na aina na pochi to yam alive system of create or automatically akoi conversion rate idea akoi gi evolution of the world yaw opportunity se yam line pi ba tar adu ma leire adu mayam na khanbiram gani आईडी फेसबुक सुपाइबा हेत्रे लिंक्डइन प्रोफाइल सु केनो लिंक्डइन सु सेमबा हेत्रे फेसबुक या नमना लैरमनी इन थाजै को लिंक्डइन जे सेमबा हेत्रगा सु कै हाबदा असai ain हाइजगी अखोगी माइनर सि पैसा सि कमाइन फंगदबन समना हारबदा आईगी थ्रू दगी आईगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिना आई यावदबिदा आई इसामग यावदबिदा आईगी थ्रू दगी प्रोडक्ट अमा योनबा कांदा आई ओन 80% प्रॉफिट फंगने अदुगा रिमेनिंग 20% सिदी अखोई म्याम माइनर म्याम अरेंबा म्याम सिगा शेयर तौमिनने समना हाइबदा एग्जांपल मा लवरसी कोई सार्स सिगी थ्रू दगी माना डेटा माइनिंग से तौरगा मागी थ्रू दगी प्रोडक्ट अमा सेल ओइक्रे अखोई क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम की EIP पैकेज अमा सेल ओइक्रे हैना खनबियोबा 80% प्रॉफिट सिदी सार्स सिदा फंगनी अदुगा 20% प्रॉफिट से अखोई म्याम पुनमक शेयर तौबिननेबा आई थ्रू दगी लैदसु अदुगी कानाबा से अखोई द फंगने सी यामना सिंपल ओइब लैंग्वेज दा आई सुमाइन थमजगे सर Thank you very much. Thank you very much. Yam phazana ekhoi ki sarshikana yam phazana marik chumna data mining gi kana basi karino haibasi am sugaina takpigre haningai leitana thagachari yengbiri ba viewers mayam na su soidana makki gyan tabiramgani haibasi ai thamjage. Yes, mathang si ai ekhoi ki Northeast promoter sar lokenda muk laksage mayam gi ekhoi ki praja gi oiba wahang amakhakni masisu ai isa makti skyway da yaujabani स्विक ते याउजबनी आईडी क्रूसु याउजदे अदुगा आईडी कुगी जिगलाइबा प्रोग्राम अनो अनो सिंगसिजु आईडी करीम ते याउजदे आईडी स्विक खतबु आई लेजब खरा आईगी लेजब से लुपा खरा आई स्विक ता थादा जगिबनी अदो हौजिकती प्रोग्राम से क्रू हाइबने न्यू हाइबने मयाम अमा हाइगरे अदो स्विक ते याउजरी बे इचिलिनाउ सिंगिदी हौजिक से करी पाउ लेबगे स्विक ते याउजरी बे इचिलिनाउ सिंगी ओइना मखोइदा करी हाइगदबनो हाइबा वाफम सिनी हंगबिरेबा क्वेश्चन से सिगी मतंगदा सार लोकेन की साइट की करी थंबिनिंगे yes yes sir sachi suite yaw sing suite yawraga crew de yawda se koi amna kare asara unlucky person haiba tare sengna haidi adu maramni company na ngasai gi suki mi su related to API da oina ngai damakta offer mayam piri VIP 10 unit pinga ta lawraga according to rank gi makha pole 10 unit nata lawraga ngasai gi ma se crypto unit su magi kudong chaba piba hai tare sigi ekoina uji phau yaudaba leragadi sweet PNG de yauraga crypto unit yaudaba leradi ekoina first time da ekoina VIP law matam da ma su crypto unit ki owner su oiri crypto unit program gi owner su oiri adu si se sodana maki tabiyo tadaba leraga su mayam na leader sing na sigi kudong chaba se haibiyo aduga si se मासे at least IPO लाक्ट्री फाउटी एकोना पैसा करी से फंकिरोय मागी टाइम एंड कंडीशन लेरी अदुना IPO लाकपसिदी मुझे एकोना पाव ताबददी 2022-24 मनुंगदादी सुटे सोदना कोई IPO संगनी ने हारे एकोना वन वर्षु अदम खामिनासे मरमदी हाइबदी सीसे हेक्ता मींस यमथुना फंगदब पोट ओइदे एकोना करा पेटेंट्स ओइबसु दरकार ओरे अदुना हुजी आइना ngasai haikibado
TNG ngakta lawba mi leragasu please aigi kano understand tabiyo ekona VIP dang lawraga at least crypto unit ki corner di oibio haibase hajanaga sar satira sidina. Thank you. Sir Lokena huzik akoi ma'am akoi gi maruaina akoi gi strict khata yawba ichilinau sing maruaina tabi ri ichilinau sing gi mafam dani akoi gi strict khata bu yawba aduga akoi gi crew da karigumba mata yaudri ichilinau sing gi oina yaragadi crew da yauksan biu haibani loina na huzik company gi site gi 10 unit na yamna chawraba isabu crew da sanjalakpagi chawraba offer ma khak supiri aduna yaragadi yaudana lebi ichilinau sing kudimak yaragadi crew bu join tawbiyo haibasini aduga swiki oinadi matam khara ngai khigani khara ngai minna khisi haiba wafam sini ekoi gi Sir Lokena thambiri ba wafam se yam ngai jai ekoi gi Sir Shrikant connect lebi bro Sir Shrikant abi bro Sir Shrikant gi se yam ngai te ngasi network se yes Sir Shrikant ki connection ngai boy na Sir Lokena dum question se makha dum satha jake hozik khoi gi mayamna langtak na ribasi karino harigade marui na khoi gi tawjariba crypto unit program sigi khoi gi chaliba khoi gi journey sigi maram sida khoi gi STO haiba posakama khoi ni mamang da haikiba STO changba STO listed oiba haibna chingbagi matang ame khoi na mayam da haiba wafam amale the haiba STO asi karamba kanda changadage haibasi mayamna yamna langtakna ba aduga khangingba wahang ama oiri aduga ekhoi mayamna dividend si karamba matamdagi ekhoi phangba hogadabano haibna chingba wafam singsini praja mayam ge ekhoi gi maruina new gi member amadi leader oiri bechilinau sing mayam leiriba thajadana ekhoi mayam bu thajadana yaujaraiba mayam singni amaruina khangingi si STO karam kanda sangadage karam kanda sangba yage aduga ekhoi gi dividend si karamba kanda phanggadabano haiba wahang sina yam panamak hoige wahang atai weragasu men maru oiba wahang di sida sino oi haijaba tare aduna sarna answer pibidring aida haiba wahang simak ekhoi praja ekhoi ngasi gi viewers oini yengbiri bichil naw sing khudimak na su sumi haiba wahang asimak ni ekhoi mayam na khangningba haiba simak lebi betaraga de one type umtan tobiyo adugi matungda ekhoi Sir Lokena gi answer taminase yam panamak one type umtan tobina banik singjare Thank you very much. Adukimatik aikogi leiriba viewers mayam dasu hairiba sigum laba question simak khangingi haibaduni aduna aroi boina ai Sir Lokena muka hangjari Sir Loken go iba wakhalon tawjariba as a kogi Northeast ki promoter amoina su pubiri adugo isana honajariba tawriba thoboksigi oiba knowledge ta STOC karamba kanda changba yai adugo mayam gi dividend chingbasi karamba kanda gi phangba yabage haibasigi answer thambigani Thank you sir. Sise yamna common oiba question ni aina adum study tawa matamda foreign country dadi STO se ekta yam common oina di oidre adu India dadi STO se yamna common oye aduga ekhoi di karino hai matamda ekhoi se mi dagi pesa puraga invest tabusu yauri aduga yamna wana tawkhibasu leiri nganna hangani haibige asada su adu ekhoi segna haidi ekhoi leader na su soibudi nate haibidi Endri ekhoi gi CEO Endri sina magi plan du road map ta sumaina tawgani haibagi moina lauthopagi ekhoi da su ganna lauthopa yauri ekhoi su asoiba ma yauri adu pesa wana puraga hapusu yauri adu sising se ekhoi na karino hai matamda mujik ekhoi gi CEO gi road map se last year October manungda di STO lawgani haibse magi unit program haudriga mamangdagi magi se si plan leibini adugu magi ujiki process se thungdaba haib tare mana plan tawriba road maps sem se thungdabagi ekhoi se ujik ngairi ni wari ni aduna before 2020 manungda di soidana STO se lauthopani haina thajai aduga moina loina makna ngaibina se aduga next atopana karino haikanda dividend ni karma tamda phangmani haibse after STO gi matungna ngata ekona exactly khangba ngamgani ujikti ekona su haibdi how du phangdri hai tare siama lere aduna ekona ujik se khangdaba amase viewer ujik lairiba viewer singna su ngasi gi yaudaba mi singna su ekona khangdaba se karino haikanda ujik se
क्रू की वैल्यू से कयाम यावरी उजी एखोना जॉइन तबदा क्रू की वैल्यू कयाम यावरी अदुगा डिसेंबर द कयानो सीसे चावरना एखोना सीसे स्टडी तब दरकार वय नत्रगति ngасai डिविडेंड ngakta gi wahan ngakta chalagasu mi di pura kanu waisare mase negative rom da sakane sengna hairdi ekoi gi suk chawrba new gi platform se ekona mahan dore sengna hairdi atokpa join tawda mi su aidi paisa phangdabani aidi dividend su phangde siki su phangde hena sigi information piragadi kana mangjai ekoi manipur mangjabani aduna ngasidi ekona sigi positive rom da laga ekoi ga leader khoi ga tanabiraga aduga office ta laga webinar yawinaraga sigi kari porno haibe se huji phause kari porno haibe se khangan ma darka wayeba mi khara se meeting su yaude leader su khangde apply su khangde adu tadi paisa mange na ma se negative chalal leba aduna taba aina last year lising kun hapa se ngasi ai gi paisa kaya yaurabra magi value se kaya muk yawe haibe se sidangi value gi artha se khangbiradi ekoi je manipur da boom oigedamne ba aduna ekoi se वाना भाई आइना अदुदी लोइना मुना खांगे लीडर मयाम ना खांगे पैसादी वाना हापनी है से लोइना मुना सिदी खांजबा वानी अदुबु अकोइना वाना ngaira su ngasai ataida akoina paisa tanbaga sida tanbase difference yengdiyoba kanoda 2019 da crypto unit se launch tobum tamda 0.003 da leibne ngasi 0.23 da yawe sigi difference se khangiradi soidana ma ke khoi manipur da sigi news se yamna fast oina chakani haib se ai thaje aduga ekoina hojik se loina magna aina ngasai haikhre ekoi mayamna support tob darka we mayamna khangba darka we ba investor ngata imda lebigino investor ngata tumina lebigino investor ga ai yare haib se khanbi gano ekoi khutta loina mag leyeba company chahon base ekoina 1000 की joining तो मतलब द कंपनी दसु कानाबा एग्जांपल सॉरी 10 यूनिट की वीआईपी तंग लोब मतलब द ईच एंड एवरी पार्टनर द हाइबे तारे लोब मतलब द कंपनी रोम दसु एकोइ द कानाबा याम लाख किगनी अदुगा ngasai एकोइना पजाना सिगी प्रमोट तोरगा वीआईपी दु लोगलगा 300 नत्रगा 350 क्रू फंगबसिना मागी लाइफ पूरा चेंज तौदुने अदुगा पैसा चाउना हापंग हमद्रसु सिगी ngasai gi वीआईपी लोरगा 300 नत्रगा 350 फंकी पोर्ट ना कंपनी दसु अचोबा सपोर्ट पिएबा अदु तादी एकोइ मयाम से पुलप वर्क तोमिनरदी एकोइना खंजबा आइना ड्रीम तोकिबा लोइना मक थुंगनी सिदी मयामना सपोर्ट तोबियो हाइजनिंग सचिदा सिदिना के Thank you. Aikoigi Sarlokena Yamarik Chumna aikoigi dividend gi matang aduga mayamda leiriba aikoigi chamamnaba maruaina aikoigi ngasigi Facebook live asibu yemgiri betil now sing kudimakta suning singjari madudi aikoigi any tauriba meeting program singba singasi yariba makai saruk yabiyu haibani aisada information sinakna leitragadi information ji karigumam ta phangdragadi कोई इसादा लेबा पैसा थादागिबा पैसा दु मांग्रबा माले काइग्रबा माले हाइबगी वाखलोन अदोमदा चखिगनी अदुन यारिबा मखै न्यूगा मरी लेनना पांगथोपा कोई फेसबुक लाइव प्रोग्राम बो ओरबसु नत्रगना कोई ऑफिस ता लागा पांगथोइबा मीटिंग न सिंगबा सिंग यावबिरगा यामना क्लोज होइना मतम पुनमक्ता कोई अनकप इन्फॉर्मेशन से इसादा फंगननबा लौबिननबा होनबियो हाइबनी लोइना कोई पुन्ना सौगतमिनरगा कोई चौखतमिननबा पनमिनसी हाइबा वाफमसिनी थंबिरिबा सार लोकल गे कोई पापुम से यम नुंगाइजै सार लोकल आई मथंग सी कोई शास्त्रकान दम लाक्सगे कोई शास्त्रकान मयाम न हुजिक चमम नरी सी कितंग कोई अराइबा क्वेश्चन नि अदुबु मयाम ना याम न खंगनिंगबा मखक्ति ओइबा कोई डाटा माइनिंग गी मतंग दा कोई डीडी गी ओइना हाइबा तारे कोई हुजिक लाइबा केनो सी की मतंग दा 100 अमदि 150 अमदि 500 हाइना मागी पैकेज अहुम खक लाई हाइरिब पैकेज अहुम जिगी खेना बसे उतंग मयाम न खंजनिंग बाइ तारे नसी करी हाइना थंबिनिगने एमता थंबियो कोई सार श्रीकानी के नौ से अतुकी मतिक नुंगाइते ngasi से amna नुंगाइ बा up to date over information kaya ama koi tamin nagadabani adubo net technical problem ni masima de koi sawaya de सार श्रीकान की कनो दु ngaktang aikoi ge amtang check tobi ko aduga amtang keno tausi सार की दुंग हाक ngai jaboina ai sar local ga tongan bai koi gi wari amani tang discussion amani tang sum tobinage yes ai sar local da lak jage koi gi sar sukan gi keno dum tang check tobi ko sar hojik mayam gi bo hang amatang ga leiri koi mayam na hangi bo hang sikari no are ga di
कंपनी ना हुजिक पीबीबा अखोई की 350 की फ्री की टोकन है बतारे कोई मरुइना फ्री है मसे 10 यूनिट ना बुदी अखोई के API लौरा कांदा फंगमनी अदुबो मयामना फ्री की कइनोदा दुमक चनरे हाइरिबो 350 सी ममांगदा पीखरे लोइरनी हाइना अमु हाइरे अदुगा हुजिक सी अमु 300 सी पीरगा हाइदे 350 पीरमबदगी 300 अमु पीरगा सुम सांगदोरपगी मोंग अमा तौरिबसी करीनो हाइबसी मयामदा कोई हंगकपा वाहंगनी मयामना खंगनिंगबा हाइबा तारे सुम अखोई 300 पीरमबदगी ngasina loire hayeng loire haiba wahang se hairamaga amu karigino amu hek sangdoreise haibasi su kanaguma miyoi khradari chamam na balai masigi matangda sargi wakhalon kari laibi. Okay, thank you sir. Si offer people people say koi dadi am kana hai tare sigi value se koi na khangda basba yade si se offer se adum lakhi gani maram di moina hana hai thrabni VIP yaw mi di adum offer lakhi gani hai bane ba hek hawda gi su VIP hawdring mamang da lo detail pi thrabni kana ba adum lak offer sing lakhi gani ani adum lepal lero ba sigi maram di VIP yaw mi da na ta pi bu ane ba adu moi ge hana tamen condition lo ni yaw thrabni VIP kano da pi ribani mayam se adu ga sigi VIP yaw ba se koi gi damak ta di amna kana ba porne ba example koi khala se Hojik $50 50 unit hapa matamda ekoina fangi se 250 group point ngani aduga somda 10 unit hapa kana 300 fangi ba hojik se adu di sida dum khangmina se ba kayam huge difference labor hai se adu da khangbi ba yare adu tadi VIP se ekoi new person di new natraga old person di yamna maru ena labde aduga sigi se khudum sa ba se mahani da ba hai tare ekoi company piriba offer sing se negative soi lobby gano maram di ekoi da kanana ngai ngata ne loina tawri all ekoi ki benefit ngata ne future de ekoi na khanda ba potu ekoi na tungana phangane ekoi kipto unique ngata nate ekoi na site amarom de se ekoi bari yamna phangki gani maram di API ge su moi se kano da changda ne IPO changdoi ne moi su adu kan de ekoi na tungana phangdoi ne ba anga sai IPO VIP auto mi di ngasai API da laitrabani na crypto unit ko owner ojabnina mase yamna phangida yam phangida potu mana phangaroeba ado etadi ekona hojiki VIP se ekona yari makai lobona phai aduga any offer laksuna maybe data mining gi oisuno natraga VIP gi oisuno any offer bu pidum piradi ekona lobna ngai di honase ngami makai di honase ekona mangjana ngai ekoi company na sinba amu koleite si harega sa sa sin yamna fazai dukimatik fazai akhoi sar lokena kumbiriba pakumdo dukimatik thaganingai oi mayam puduma akhoi gi mamangda VIP haiba posi yaw kragadi soidanamaki kana ba phangani haiba simadi VIP gi mamangda akhoi VIP launch togringai da VIP gi hot seat jingba sing phambada dumak akhoi hai krabaduni loina na akhoi gi new gi mission amadi vision ase akhoi gi pithribi pumbada leiriba mioi asidagi 15% amadi हाई न्यू की मिशन डिवीजन मनुंग पुष्टन मिनरपदुनी अदुना यारिबा मखै ज्ञान चाजद्रिबा खंजद्रिबा मियोय कयाबसु असिगी खुदोंग साबसि हौसिक पीबनी अदुना मसी अखोइना 300 फंगिंगे की मतम मसिदा अखोइगी मणिपुर लेरिबा अखोइगी 30 लाख मुकी मियोय सिंग असि अखोइ लोइद यहोनबा ngambadुबु अखोइ लाइबक फबने नै हाइजेगे अखोइ मसी तांग कुलुमदोय बाउदनी हौजि कंपनी ने मखाताना मु पिबिरिबसे सिगी मतुंग पिरखिगद्रा और लोय खगरद्रा हाइबदुमक्ति हुजिमक्ति हाइबंगमद्री अदुबु अखोइगी इथौदि करिनो खंगद्रिबा मयामबु खंगलोबा लोहलोबा सिमतंगनी अदुगा अमना VIP लोबिद्रिबा VIP दा चंझलक्त्रिबा नुसिरबा अखोइगी मेंबर सिंग लीडर सिंग खुदिमक्सु यारगदी VIP रोमदा चंझनपिरउ हाइबसिनी VIP की खुदोंग साबा मयाम अमा लई हाइबसिनी अखोइगी सारलोकेंगी साइटगी थंबिरिबा वाफम असे याम नुंगाइजे अखोइगी सार्श्रिकान की कनेक्शन लेबिरब्रो सार्श्रिकान कनेक्ट नुंगाइरब्रो हेलो Happy sir. Sasikan. Yes. Ngasai ki keno dong ta thambi na ba ni singjari 100 150 amani 500 ki khena ba dong ta thambi na ba. Hari wo pe hum se bada kamainda na $100 की पैकेज 100 यूनिट की पैकेज की ददी अपोइना सोशल मीडिया अकाउंट अमखता कनेक्ट तौबा याने बा समना हायबदा
ai LinkedIn ta connect tawba ma natraga Facebook ta connect tawba ma aduga magi minimum samna habada Facebook ta magi speed hai tare ne adding magi friend add tawgo speed maximum je koi Facebook ka 5000 le add taw ya de da 5000 ko ne ba aduga 150 na account ani connect tawbo yani ama khakna LinkedIn da orsu natraga Facebook to orsu connect tawbo yani natraga Instagram da orsu ado ha LinkedIn ga Facebook ka ani je phangdi ga ne ba adu de 150 gi package tadi 350 ku su gift aduga hojiki last ki akoi gi business package akoi 500 unit ki package na kamain tawne ha da akoi unlimited account ai badi Facebook to also LinkedIn to also Instagram to also any social media account da igi connection thamba yani aduga magi mi add to gada hai di mai mi thi gada speed hai tare mai database kong da ko mining to gada speed che magi na yam no yam gane ba no mata mi lising tara kun kuntra khang de wari sana kane ba adu jiki hai ba 150 amasung 100 package na no magi maximum da mi lising manga da minus speed to le kane magi aduga hujiki 150 da di account ani season aba yani ai LinkedIn da ma hangba yani Facebook da ma hangba yani 100 ta na ai Facebook ta khata da hangba yani aduga 500 unit tadi akoi 3500 2 su gift oina pangani hojik mayam na tayumba 3500 2 se akoi tongana akoi digital double gi package sungai lei da vida 3500 2 se lei ge hire ga di hojik lising yang khai hena value lising yang khai hena thi da ka ta hai akoi na EIP lauge EIP ku lauge ha ta de aduna kana gumba portfolio wang haning ba plus business wang haning ba mi 500 unit china quite best ni kai no hai da adu digital double gi hujiki unlimited package su pangani 3500 pangani aduga hujiki family business package dadi ai no magi mi je tingon na mi ini Sarsi kan gisi among marak tatale network siam sauna problem lai re tajari habiyo okay I will repeat further waru bibaya di yang biriba koi viewers sing yamna maru iba koi important iba topic ni adubo technical problem hai basidi kanana su koi sauba waru ba to baya de masimadi thoi hai ba tamanga manate ai isamak ta su dum heta tholok pa yai net ke problem se adubo yamna maru iba koi topic khara masu lei jabani koi maru ina technical expert oi diba koi South African ga tana jagada ba hai tare adubo yamna laibak thibani koi lei ba kai ro se do yes marak sida koi ngak srikan ge mo koi kaino ngai mina boina koi sarloken da sida ya mo question se hang batare kai gino sarloken gi bani ge ba net sina ya ma khar nungai bai do oiram nina yengi ba viewers mayam da su koi ge net ya da bagi matam du kuina ngahin jaba du su nungai jada ba hai batare hojik sir hangningi ba wafam si karino harega de ino ba miyo yama हाइबदी हौजिक से कोई मतम खरा कोई न्यू की कोई पाइखलंबा थबक से याम फजना ग्रोथ से याम वांग नला अमगा खंगखंगदना कोई पैंडेमिक ओइबा कोरोना वायरस हाइदना की दबा कोई वायरस असि लाखिबदगी पुनमक लॉकडाउन लेखिदना अयाम बाई कोई थबक से याम यांग न चेलमबदगी थबक से तपथगिबा मयाम मै कोई थेंगनरे अदुबो हौजिकती तपना तौदना कोई लेकाई दा मागी जगह कोई सोशल डिस्टेंसिंग चिंबा कोई मेंटेन तौरगा मीटिंग मचा मसु अदुमक पांथोकनबा हौरे हाइजबा तारे द हाइरिबा मीटिंग सिदा मियोय क्यामा कोई खंगद्रिबा मियोय अनो मियोय क्यामा लाइबनी हाइरिबा मियोय सिंगसिगी मनुंगदा कंपनी असिबु कोई थाजदबा मसादा कोई कंपनी सिगी मरमदा हाइरको मतमदा बिलीव तौदबा अस ओइरोइदा काइखरगा कमाइन तौबा काइखरगा कनाना दाइते पुबिदोइनो सिगुमसे मयाम अमा लाखरबनी ममांगदसु अदुमक काइरगा चटखिबा ngaktani हाइबन चिंग वखल क्या नेगेटिव से पोक्तब नते हाइजरिब मैम नेगेटिव पोए अदुगुम्बा नेगेटिव पोई बै चिलिनाउ सिंगदुगी मफमदा अखोगी सार लोकेल की साइट की करी वफम थंबिनिंगी मखोइदा करी हाइरगा हाइबदी करम वफम थमगा मखोइजे ज्ञान ताहनगदगे करी हाइरगा मखोइजे हाइरिब न्यूज की
mission vision je khangan ga de ga basi sagi site gi thambiyo ahan bada anova mi di ekuna company gi mission ga vision se padana gyan dan ba darka we magi mission se karino magi mission se only chahi amagira tai taragira kungira kunthagira adu mana invest to se kadai deno aduga invest toraga uji invest tori base kari mafam dano adu kadai kadai da uji chathari hai base ekuna padana detail oina habi matamda soidana magi positive lakani aduga moi hojiki lairiba person singna ekoi hana yaukhiba mi experience laiba mi ga tanaga dabani natradi mi gi wa taraga ma sengi tip chatpa yai maramdi sigi system sidi ekoina nauna ne manipur da se manipur natana all india se sigi system se new haibi yare aduna si new oibani na ekoina leader natana atopa mi dadi kadumai su hami gnu aduga sigi damakta ekoina video oisuno natraga meeting oisuno natraga ekogi leadership kawraga sigi matam company maramda padana khambiradi 100% ma lakani haibse ai thajai ai tawbusu tawri bini ai mi 20 meeting tawba kanda 15 16 di adum 100% join tawri buchiksu aduga sigi covid 19 maraktadi ekoina joining se poro ina puthoi hairasu some company rom da growth se yam phajai growth haiba arthadi ekoina invest tawriba haiba tare ekoina invest tawkhiba 20 sector se ekogi maraiba phaba haiba tare moidadi sokpa leite adugu mate growth oye hujiki ekogi 20 sector gi ekoina invest tawriba paisa sing se haiba tare only ekoida huji covid 19 da sokpa se kaino ekogi joining sidi kitang handare handabagi haiba tare adubu huji tapna amuka growth fajana lakhre mayamna support tobi damukta sigi sisu natana huji hawkiba youth singa haiba tare maybe 10 mathagi lairiba pahang laisabi haiba tare moina sigi damukta fajana thigalaga sikhang se darka wayeba invest tobo tawdabudi site thambiraga sigi full knowledge se lobiradi ekoi future da not only manipur whole india da ekoi se mangda thana laigini haibse hiding maramdi financial education maramdadi india city yam adum patik sole habi yare adugi sigi shon base ekoina masak taktuini adu tadi ngasi ekoina each and every house na khangwa darka wae aduga ima ipana natraga macha khoina su sigi maramda whole ekoina kana base pibi batadi ekoigi company su kanagani aduga isa khoina financial education gi maramda su padana khangani financial education leiba angang se punsida magi awaba se leiroi haibse ai si proof tawkhre ekoina si company tawdagi ai padana learn tawkhre any country chapada ma se himangam gani haibse ai thabna ninge aduna financial education se must ne hujik se larik kayam tamaga su natraga kayam chawa thabak tawraga su ekoina si se khangba darka wai adu tadi ekoina soidana maki chakhot puthokani haibse haijaninge aduga hujiki sigi matangda ekoina financial education se yamna le part yam khaidoi adu si part sing se ekoina patana tapi batardi soidan maki ekoigi hujiki new gi mission vision khanga matungda ekoida each and every person se ekoi lahan mangam gani haibse ai thade adu share ga suggestion thank you very much Loken aduki matik thaga chai aduki matik phajaba answer pibirei adun gembiriba viewers mayam khutimak nasu chumna ekhoi Facebook ta khakta yengbiba natana ekhoi adom adom gi Facebook account adudagi video haibedi live session asi share to thoba kawi ganu maramdi new gi mission amadi vision khangjadribe ichili naw kya gi mafamda haiba new asi karino the new na paikaliba project sing si karino aduga asu yamna sathiraba ekhoi pandemic situation coronavirus ki asu yamna chawraba chauna pithribi pumba thengnariba lantheng asida ekhoi na thada jariba 20 sector adumadi aduki mati growth lay karigum amta sokte haibasisu akoina koi goinadi yamna laibak phaba yamna chawthok chani ngai ni aduna ekoi punna hona minasi new mission nama division asi khangjadriba mioi kya da yaukhina ba aduna isa nasu isa ge Facebook live tagi share to thobiduna live asi yengan biba kobi gan wai base ai thamjage yes akoi sasukan online da lay bibro lay sir ai mapun dawi ba sir yes vocal de kitang dine me ta di tai okay voice to kitang pipa sir ai mapun de thabi ba tai okay adui di ai
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ पब्लिक तम हंजगे मैम सर श्रीकांत की वॉइस से मैम ताबीरगदी वाइन टाइप तौबियो मैम सुम खंजगे ओके मैम से तपसु तपना तादी ताबजानी फरे सर श्रीकांत ngसाई कइनोदु मदु अदुमक सर श्रीकांत की नेट यारिंगे की मनुंग द थंबीरमे ना ई लौजरगे अतोप वाहंग नमतंग ई लाक्सगे ताबिको ओके अखोगी ममांग दा अखोगी अरमान सर की वेबा वेबिनार प्रोग्राम अमख पांथोकी मदुदा अखोगी UNTV की मतंग अमदि अखोगी तोंगान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेबा अखोगी यामना तंगाई फदना तौरिबा बिजनेस असिगी मतंग खंगदा यादबा वारोल खरा अखोगी सर अरमान मुरिक न थंबीगी मदुगी मतंग सर की साइट की करी हाइबिनिंगे ओके सर सर ससिना हंबीबा क्वेश्चन जे यामना तीना मयामना सु खंगदबा खंगबा मथौ ताबो याम तीना इंपोर्टेंट होइबा हाइबदी हुजी अखोई STO ममांग संगी ममांगी याम तीना क्रूशियल होइबा मोमेंट सिदा सी इंफॉर्मेशन से खंगबा याम तीना दरकार ताई अदो आई हाइट्रके सर सर कोन तजन ताबीबरा नत्रगा अपना ताबीबरा ताई ओके ओके अहमदा मैम सुखंगनी अखोई हुजी क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन से अखोई हुजी लाए हुजी अखोइना अखोई पोर्टफोलियो दा संगगा अखोई पोर्टफोलियो दा यिंगमा मतमदा क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन दा हेक नंबर कांदा अखोई ब्राउजर थोलगा अखोई ब्लॉकचेन की वेबसाइट ता थोलेरो अदो वेबसाइट दुदा अखोई हुजी वॉलेट अहुम गकले वॉलेट अहुम दे कम वॉलेट नो हाइदा अहमदा क्रू इन्वेस्टमेंट टोकन नाइना मतंगदा लैगनी यूटिलिटी टोकन अदुगा मतंगदा स्टेबल कॉइन हाइन लगी अहमदगी आई होजरके हुजिकी क्रू इन्वेस्टमेंट टोकन हाइबा वॉलेट सिदना सोम की पोर्टफोलियो से उगा फंगने अकोइना मार्केट पर संग कांदा सोम की पोर्टफोलियो नंबर ऑफ क्रू की मसिंग अमसुंग नंगी सोम की पोर्टफोलियो की वैल्यू दुगा उगा फंगने अदुगा सेकेंडली मथंगी यूटिलिटी टोकन असी यामना तीना मरु होइबा अकोई ब्लॉकचेन दा माना याम तीना रोल चाउना पुगदा मखल अमगी टोकन नि अदु यूटिलिटी टोकन हाइबसी करिनो हाइबसी हाइजरके अहमदा यूटिलिटी टोकन हाइसे अकोई UNTB हाइना खंगगनी UNTB हाइबसी करिनो हाइबदा अकोई करेंसी गुंबने अकोई करेंसी मयामना खंगमगनी अकोई यूनिट हाइसे अकोई करेंसी होइदोइनेबा अदु UNTB सिना कमाइना तौगनी हाइबदा अकोइना फ्यूचर हाइबदी हुजिक लाक्तोरमनी UNTB से यूटिलिटी टोकन से अखोई ब्लॉकचेन सिदा 723 मिलियन UNTB इशू तौनेबा अदु मयामना खलम बाय सी UNTB जिजु अखोई EIP तौना लैबे यागद्रा नो EIP तौना लैबे यारोय EIP तौना सु अखोई बेक ऑफ तापोय UNTB ना तौगदा मतौटी मयामना हुजिक स्पीकिंग तौगिरिबा मयामना अखोई पॉइंट असी हुजिक सी अखोई वॉलेट से रेडी तौबा कांदा अखोई UNTB ओइना फंगबा होरगनी अदु मयामना खलम बाय UNTB सिना करी काना दुई UNTB असिना अखोई EIP लेबा मरुएनी EIP लेबा एनी EIP अखोई न्यू इकोनॉमी इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड अमसु एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नाइबदा अखोई यूजिंग डिजिटल प्रोडक्ट थोले डिजिटल डबल अदुदी यूगेम थोलानी हाइबा अदुदगी बसाल EIP बसाल थोलपगांदा अखोई UNTB सिना लेबा यानेबा अदु UNTB से मागी जो वैल्यू अमा लेरकनेबा होजिक मागी UNTB से लॉन्च तौगांदा मागी फर्स्ट वैल्यू से मागी 1 सेंट ओइगनी 1 सेंट ओइगनी अदुगा मागी वैल्यू से कमाई डिटरमाइन तौरकनी हाइबदा अखोई की क्रू की वैल्यू चंगदम नरकनेबा हाइबदी अखोई क्रू ना $1 योबकांदा UNTB की वैल्यू से 10 सेंट ओइनेबा क्रू ना $100 योबकांदा अखोई UNTB की वैल्यू से $10 ओइनेबा क्रू ना $1,000 योबकांदा अखोई UNTB की वैल्यू से $100 ओइनेबा अदुना तापदी करी गाने अखोई ना हुजी टेकिंग तौरिबा अखोई क्रू को टेकिंग तौरिसे अखोई ना UNTB दा फंगतो जे सी वैल्यू से मतम कुदिमक्ता अखोई क्रू की वैल्यू हेलिंगे माई वैल्यू से हेलला दुम सकिनेबा माई वैल्यू हेला प्राइस आइयोना एग्जांपल होइना पिजागे
I want to know the 10 UNTV level. 10 UNTV je my value je 10 cent nen low leadership. Aduga 10 cent low leadership. Aduga combine to me have the aina EIP package $100 ki package samagat lai deba. $100 package lai basida. So diki 10 cent is 10 into 10 already $100 neva. I diki UNTV tara de tiraga. I adum Ujiki Thai, any EIP Basal or EIP digital level or EIP Union or I highly proportional lady never. Other UNTV say my delusion, Uditi and I might be losing in the Academy never. Hengalati, Apuina, Ujiki 10 UNTV combined for never. I know example in our 200 units take some alone never. I would give delusion. 10 cent lay UNTV delusion 10 cent lay aduga hoi kuni delusion singa lena kaloga hoi kuni delusion $20 in lena kaloga adu di UNTV delusion 20 cent never adu di $200 to di 20 cent my UNTV delu amagi delusion 20 cent yawa nina udi ki high river same 10 UNTV do not high river 200 unity EIP package lay ya kaneva Lucia, don't think the letter to Sakadame. My am not convinced on money. A whole dollar among Indian rupees, Kamani, 75, 76 rupees. I do a whole issue, Isai currency, Isai currency as a Kuna $1,250 Uganda, a whole UNTV value. Kalakani $125. They can't sorry in a hello. I do it is taking over with this taking over the Kamukana and Kandiova. I don't know my uncle is taking over the Yanadi 24 months. I'm not over you. You know, I have the company in a sea for this thing, the future Yakusia, Tabasia. Aduga, who did UNTV from command or Pangani ID, taking over the Katapanganeva. Ataji means the Amta Pangova. She comes again. Sarsusi ay na ay utility token ni matang bagyan tapi ba ay na kenoda viewers inamta hangbiya ka niya kinan mo ay kitang technical way ni nako. Yes yung bidi ba viewers ma'am da masigi ako'y kenonta logjage Sarsrikan gi hoji haibi kiriba duna karigumada ma'am na gyan tabi bo itaga na one type to biro duga amuka program si tawkizi ay di si Sarsrikan ko'y Sarsrikan gi first ay na thoga Okay, program si amutang na tawag si haibi bo na 2 type to view. Yes. Sar Srikan waro bibaya de sar nabudi yamna wana haidi wana bidi net ki problem leraga su adubu public mayam gi demand di sar gi program si amutang ga hanbira khwai basini maramdi sar gi face unaraga sarna kogi lady ba kaino singse kogi one by one ta ga yamna important oi ba topic ni masigi topic se na topic si kogi nasigi oi na di mayam na ta khraga su mayam da puning loksing oi hobu di khara watli hai basi mayam gi ayamba kaino thambirai aduna yaragati viewers mayam kudima waro bibaya de tangai fadaba technically oiba issue lakpana masiguma je thokre yam athuba matamda soidana maki amo hairiba program se atopa kogi mong amada tare koi Sarsrikan yauraga mayam da hena kaino tawna na bagi mong se amuk sinjarake adu Sarsrikan tabiri bro Tai sir tabi sir Sargi aroiba question noina aikogi yugen gi matang na tentak na thambina ba ningsi jari yugen hai basi karino mana kana ba piraka tu basi si karino hai na ching basi matang da Okay ai panjarake aina yugen gi webinar ke ta ba kanda ai on the kaya tare yam thina exciting hoiba ko haidi akhida passive income mama lifelong passive income create tawba amagi yabagi vision nama ugi hai tare adu ngasidi ai mathamu suggestion su tambigre yam athubida tawara na su phajang explain tawjage adu ngasigi oina mayam ni matam kai thokpiraga live session si yaupi ganina ai su yugen ni matangda khadang no su mayam bap ta na wai yamna sangda dabida yamna simple over language sai thamcharamge boina akoigi yugen haibase karino haibada yugen haise akoigi se application makhala mane application
application sida kari tawgadabano hairagadi sida akoina huzik online shopping tawrika akoina huzik online shopping tawri adudagi online chai mayam lairiba aduga akoina huzikti chaba ifauta online loin order tawba ya loin online ngatane ba huziki e-commerce world hai tare huziki naranga adu UGN sida tawdoise adugi online akoina laiba pochai laiba kotto I thabakse sigi UGN gi application gi through the tawgadane ba adu laiba sida kari kana doino sina akoida kari kana ga dabla kano haibda ahamda oina thamjage akoina UGN application se akoina register tawraga register tawum tamda kamain tawuni haibda akoina referral pibe yakani samna haibda aigi khada oji aigi structure da mi lising amaga chahum leba mi lising ma chahum sida aina loina ma kino tawalane ba si UGN application ji use tawalane ba in kai na haibdi akoina UGN application use tawdaga so online da koi Amazon da or Flipkart or so koi pochai order tawriba jikti loin tawnariba adu UGN gi through dagi hujiki hairi ba pochai loin tawbe adene ba adu ida makta hujiki koina Amazon da tawda ma tawda akoida kaim kana ba phangde ba adu akoi UGN application through dagi tawraga di akoida yamna chawba discount ma phangane ba aduga discount phangda natana ai isamak na pochai leiba khada kamain tawni da ai isamak da yam achawba discount phangane adu ma leire adu secondly akoi entrepreneur singi entrepreneur haibdi isa business laijaba mi singi se sida sign up to yani some haibda ai restaurant business laire ana khanbiro ai restaurant business se ai UGN sida ai register to yani ba register to yaraga ai hariba ai client me am sida ngamra ai application use to riba client me am sina sigi application gi to the akoi order to yani order to raga order to receive to yani ba aduna kai kana kani haibda akoina sigi matang nama laksege akoina sigi register tawba kanda moina pochai chi laiba kanda akoi extra bonus sama phangane ba chi laininge extra bonus sama phangane ba sigi extra bonus sama chu phangani aduga akoina UGN application je akoi first di akoi kamain tawni habda akoi testing one launch tawni September da commercially 10 countries to launch tawni ambo ina di test one tawai da makta free da loin tawai ane ba September da gi free da yaroi chahi magi subscription logo tawna chahi magi subscription logo ne ba aduna aigi structure da khangde aigi partner na khangde anoba client ke subscription logo kanda I want extra bonus sama su phangane ba mayam da statistics kara share tawge akoi gi prithvi da 50% se ko 50% na product and service se yole ba koi product and service 50% ne yole aduga 50% na laiye ba laito reaching the 50% na tawe ba aduna akoina laibi product laiba ko to itabak se sungle poi ba ji sungle poi ba hoji akoi UGN thok sangai da akoi hoji any pochai laiba je online laidena ko tana loin tawna re ba adumaina adu hoji laiba ji akoi da kain bonus phangde akoi da kain kana phangde ba adu sigi UGN gi application gi through da gi akoi da mina laiba kan da so I on the bonus phangani adu I refer to kan da so I on the extra bonus phangane ba aduga adu natana I samak na laiba kan da so I on the extra bonus phangane ba adu kana umna kambire I entrepreneur amani I business se promote tawninge haiba kan da UGN ga sign up tawraga I UGN application sida yawa yagani yawa yaraga ai product si promote tawe ane ba ai product si UGN application gi through dagi laibe ane ba aduga September da akoi gi payment system hapani payment system sida Google Pay da payment tawe ani ai debit card credit card ki jai so payment tawe ane ba adunga si joina di ai yam sang si gi su sigi je yam UGN application sida magi akoi residual income koi income la pa long lifetime income la pa structure se yam ba refer to go khatana tabara ai structure dagi ai subscribe to the bonus ko man la pa si je ai na kui da vida sarcha siga tana jaraga ai akoi si matanga UGN ni matanga so ai present to no na jage ngasi di tasing na ba ai no ji wang jari je sartipang na idea ma pilapani sartipang ki phone da tawraga phone ai di internet connection na tawida phone sartipang ki akoi ni voice call da tawnaraga magi Zoom sida voice thadu tawbani yamna ai di mayam ju wana matam khai thor la pani na nuai da bi ko ai ju
kitang taarsu taarsu kitang keno ta ho kaina tawjabani aduna ngasigidi tina ayonda su frustration ama poe ai tare haidi aiju mayami da ngata ngasi phajana iraga loi prepare tawra thambaneba aduga phajana extend tawjena aduga sai net connection sin tawdina yam tina haidi irritate orakwa haidi ya adudai sade pregnancy problems minor mayam leirabnina mana phone tawraga magi through the connection tawra tawmani adui damakta su sade bakse yam thagatchari adu sajasi farjina ju haidi the program se ikui da yam thuna tawraga yam thagaba mongda present tawnaba ai site ke su request tawsari akoi global leadership council da. Yes, thank you very much, Sasikan. Yam no maru iba Sasikan ge topic ikoi tajaningi maru ina ikoi UGN gi matang da su mayam da yam phajana sugai na ta anjaningi aduga ngasai ikoi ge Sir Arman Munix ki pangthoki ba webinar na chingbagi matang da pi khiba yamna maru iba manung iba warol ke amasu leiri madusu mayam da tahanjaningi except dividend gi matang da chingbu matang da koi mayam da pijaning ba mot wafam mayam ma lei haija batare adubu laibak thibani ngasi ge sigum laba tangai fadaba technically issue lakibana Sasikan gi keno to badu leikre yamathu bada program sinjarake amoi koi punna mayam punna saruk yaminasi adubu wara suwana koi keno to duna mayam gi mating pambibagi tamakta su Sasikan busu mayam gi site gi haningai leitana thagachari. Yes, akoi aroiba program si aroiba pungloi loiba kenoina ai north east ki promoter oiriba Sarloken da laksage hairiba Sarloken akoi gi program si loisalakoi na ngasi yengjariba viewers mayam amade akoi gi new gi member nataba akoi gi kanagum icham chamjaba praja singsu hairiba sigum laba akoi gi new economy evolution of the world gi pangthok sariba discussion award si yengbi baichili now sing yaubiramba su yai aduna makoi pudamak ki mafamda new haibasi karino aduga new ki matangda message antang pibiyo haibasi ai Sarloken na thamjage aduga program solution minasi. Thank you sir. Ekoi new gi mission se mission ne vision ne yam chawa port amani adu huji phau yaw da leragadi ekoi leader khoi ga unaraga yawnangai onase maramdi sigi vision sidi yam chawa port ne all world de ekoi se yamna kari aisera maman yam hai tare aduma port oibani na ekoi leader singa tane biraga yam yawbiba honase aduga leader singa su ekoina hana ujiksu honari kan honari adugi mathakta su amuka ekoi mayam se manaraga knock and corner de ekoina meeting seminar tobra natraga kari tobra sise loina khangan badarka wai ekoina mayam na mateng tominase work tominase success oiminase aduga company de su achoba support phangani adoi tadi ekoina ningba thungba loina ngamgani aduga magi mission se ekoina kupna ekoina mayam na khangan badarka wai my mission se to fight poverty ne ba laiba kohon sini at least yam da 15% of the world population se ma se kokna ngai dam tani adu sigi mission se ekoi thaduk tabida ekoina mayam na work tomina se aduga viewer mayam da aduga aigi taraf tagi huji pawbada work tawkiba ayuk nunang khang dabida work tawkiba mayam partner dagina president phause aina yam thagachari adu pulap amka hena honaminasi aduga Sir Sachi Desinage. Thank you Sir Sachi for giving me this golden opportunity today and if I get time next time I will be here. Thank you all. Thank you very much sir. Thank you very much. Habio Sachi ai sanjay last week kirom tanga hajauge habio mathangki hujiki sargachiga koiga taw kino tawraga pangthok toiba webinar sida mayamna IDSTO sangam matungda akoigi trophy bonus haitare trophy bonus se kyamuk lakpai chance le aigi se exact number si je guarantee bi banate adugu Arman Munix ki calculation ni matungina kyamuk lakpagi probability lai haibodo adui matang da su haidarakani hujiki next webinar sida aduna mayamna minasi tu phauti. Yes ya dukimatik phajaba kenoni koigi Sasikan thambigri se yengbiriba viewers mayam mathangi ekoigi lakadoba ekoigi program da mayam soidana saruk yabiyo karigino ekoigi mamang da pangthokriba ekoigi Sir Arman Munix ki webinar program da ekoigi dividend gi matung da ekoigi lakadaba ekoigi SEO gi matung da lakadaba ekoigi profit bonus ki keno se high gi ba ma delay re habisme de ekoigi
खंगमिनसी हाइरिबो पॉइंट टू कयानो हाइबदु मथंगी अखोगी पांथोको प्रोग्राम दा कोई सरकार की साइट की मधु हाइजगे हाइबनी यस यम नुंगाइबो पावनी मसी मसु लोइना लोइना सार लोकेन हाइनिंगाइ लेतना थागचरी अचिनबो मतम क्या काइथोपिदना मयामगी पुकनिंगदा लेरंबा चममनबा नुंगाइनतबा क्या पुनमक कोनबिबा दुकिमतिक हाइनिंगाइ लेतना थागचरी लोइना लोइना ngasi ge sigumlaba chillaba matam क्या सिबु काइथोपिदना पांथोकचरीबा सिगुमलबा न्यू डिस्कशन अवार असिदा येंबिरिबा व्यूअर्स खुदिंगमकपुसु हाइनिंगाइ लेतना ससी लाइमियमगे साइट के जो थागचबा फोंदोकचरी मतुंगदसु अनौबा लीडर सिंह पुदना अनौबा डिस्कशन सिंह अनौबा क्वेश्चन सिंह पुदना लाक्चगे मयामगी पुनिंग लोक्सिंग ओइननबगी दमकता अदुना मथंगी प्रोग्राम मयाम गाइमिनसी ngasiगी ओइना प्रोग्राम पांथोकपदा खजिक टेक्निकली इशू लेखिबना मरम ओइरेगा प्रोग्राम दा खजिक यात पपनबा नुंगाइतबा क्या थोखरे मसिगी दमकता ngapi naba हाइजरी मयाम पुनमकी मफमदा